فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنتعلم مع بعض ازاي ننطق letter H. تعالوا مع بعض كده بالراحه ننطق letter النهارده هو ايه؟ هنتكلم عن letter H. هو اسمه ايه؟ هو اسمه letter H. A وتشا تشا، يبقى لازم نعرف الليتر اصلا بابا سماه كده جت منين. A تشا تشا، A تشا، A تشا، H هو اسمه كده، يبقى هو اسمه letter H. طيب letter H ده لما كبر طلع ليه صوت زي ما كل واحد فينا ليه صوت، هو كمان letter H ليه صوت. طيب يبقى هو اسمه H ومش حاجة تانية. الساوند بتاع letter H make sound اسمه ايه؟ طيب وانا بقول الساوند بتاع letter H ده انت سمعت اي صوت حقيقي بجد؟ لا، ده كان مجرد ايه؟ برافو عليك، above air، شوية هواء. انا قلت ايه؟ مجرد شوية هواء. يبقى ده ايه؟ unvoiced sound او voiceless sound، يعني صوت قليل، صوت مش موجود اصلا، ما بيتنطقش خلاص. يبقى هو اسمه letter H make sound. طيب تعال نجرب كده letter H بالساوند بتاعه ونشوفه في word. اول word معانا hammer، hammer، healthy، hockey، hotel، however، house، hunt، here، happen، high، harvest، hot، hospital، happy، handsome، hatch، higher، half. وبكده يبقى نكون عرفنا ان هو اسمه letter H H A H والساوند بتاعه، وان الساوند بتاعه unvoiced او voiceless، يعني ما بيطلعش صوت، just an air، شويه هواء. طيب اعرف منين؟ احط ايدي على الفوكال كوردز، لو لقيتها بترتعش يبقى ده voiced، منطوق بجد. بس احنا واحنا بنقول ما كانش فيه اي حاجه، الفوكال كوردز بتاعتي ما بتعملش اي حاجه، ما بترتعش ولا حاجه، يبقى ده ايه؟ voiceless. يبقى letter H voiceless sound.